Sikia. Nimesikia kwamba wewe uko na mpango wa kuoa. Uko nataka kuoa, si ndio? Uko nataka kuoa. Ni kweli ama ni hapana? Ama unaanza kuwa na mawazo ya kuoa? Kuko mtu aliniambia vile. Kijana rafiki yangu. Niambie kama ni ukweli. Nikwambie ushauri. Niambie kama ni ukweli, nikwambie ushauri. Na kama ni ukweli, unajua kama Mungu ndo anapeanaka bibi wa mzuri. Kijana, ulikuwa unalijua hilo? Ulikuwa unajua kwamba Mungu ndiye ako na uwezo wa kukuongoza wewe mpaka ukapata bibi mwenye utafurahia maisha yako yote? Unalijua ama haulijui? Achana na hali za ujana za kujishika kama wewe ndio wewe. Hakuna fana katika kuoa. Hakukuwagi fana na hakukuwagi mjuaji. Hiyo hali ya sijui niseme ni uwiwai wa ujana, na mimi nilikuwa kijana, mtanisamee. Huo ujuaji wa ujanani ambao wewe uko naona hautakusaidia katika kujenga nyumba. Mwenye atakusaidia ni Mungu peke yake. Uko pale haujui kama Mungu anakuwaka. Mungu iko. Na kile kilituma Mungu anakuumba, Mungu ako na sababu. Anataka umtumikie ili kwamba ukuwe na furaha siku zote. Ili kwamba ukuwe na nini? Na furaha siku zote. Sasa wewe haujui Mungu anahitaji nini kwako? Si ndio? Haujui Mungu anahitaji nini kwako? Lakini sasa unafika wakati wa kuoa, unakumbuka kama Mungu anakuwaka. Unaanza kusema, Mungu unisaidie nipate bibi wa mzuri. Mungu atakusondeka. Unakuja kuoa, unajuta. Kwa hiyo ukitaka kuoa bibi wa mzuri, kimbilia kwa Mungu, omba Mungu. Na habaombaki Mungu na mayasho. Mungu habamuombaki na mayasho. Ukienda na mayasho, utarudia tena na hiyo mayasho yako. Mungu wanamuombaka katika utulivu, hekima na busara. Unajiosha kwanza, unajitakasa, unasema Mungu akuhurumie. Vyote vya ujana nini na nini Mungu akutakase. Ndio unaanza kumwambia venye uko nataka. Lakini usianze Mungu naomba hivi, Mungu naomba. Hapana, jitakase kwanza.